mubikomera amashyi. Turatambiye. Hari abantu ariko bakota hari. Ariko twese muri yo tuzi mutoriganya igihembo mugiye kuja kuririmbira. Nimba ari Kimasa kizoba kivyagiye hari no muza mutambuka kuja kuririmba mwa mukirangiza aramuga tingana gifisi no biratahi wa akana akantu gatoya ariko ubutaha tuzategura ibintu binini. Imana ibamugisha, Imana ibazamure ko nigitere n'ubu yego gospel batambuke ibitabutinda. Tubifurije umugisha w'Imana kandi Imana turatambiye. Hari abantu ariko bakota hari. Ariko twese muri yo tuzi gukota. None se babwiza ukuri. Ejo kuya twarinze mukutano tuzi ko ari ya mbere ni hano. Urayizi? Ariko twese tuvuga ya mbere ni hano. Hari abantu bashinzwe ibintu by'indirimbo bari ko turimo duteganya igihembo mugiye kuja kuririmbira. Nimba ari Kimasa kizoba kivyagiye hari no muza mutambuka kuja kuririmba mwa mukirangiza aramuga tingana gifisi no biratahi wa iyo mfizi nimba izoba ivyagiye hariya nimba izoba ivyagiye muri envelope sindamenya izo ivyagiye ariko izaba ari mfizi no kugira ngo tubategure muvyitegure. Hari abantu bashinzwe gukora bagiye kubakota izo indirimbo zose zirangiye noneho batange concert bavuge ngo indirimbo z'amajwi zitandukanye no guhimbaza n'urugero tanze indirimbo zo guhimbaza zitandukanye n'iz'amajwi noneho babitubwiregaho noneho tumenyega ngo gahunda y'indirimbo tugiye kuja gutegura yo kwakira kiriya Kimasa n'indirimbo zipanze gutya. Amen. Twabaye amakonseri menshi cyane kandi y'ibimasa gospel angels irakurikirana na Zaf freshimana irakurikirana na apostles no kopiri. Izo nizo korali dufite hano sinzi bari dusize wenda hariyo twasize Elayono irakurikira apostles no kopiri. Havuye freshimana na apostles harakurikira Elayono kwayo. Turabatusha kandi duhere ahandi tugenda tubikora. Reka dusabe Perezida wa korali atambuke na conducteur na pastor wao. Akana akantu gatoya ariko ubutaha tuzategura ibintu binini. Imana ibamugisha, Imana ibazamure, impano zanyu Imana izizamure cyane. Mubarikiwe sana uko twabasabye ntakibazo. Vineyard abandi twabasabye tafazari nimutahe, abandi batararangiza kuri nimutahe. Ubutaha nimwe kuzaririmba nyuma y'abandi baturebe gukora leta. Perezida na conducteur. Perezida ninde? Conducteur n'ubu yego gospel batambuke ibitabutinda. Tubifurije umugisha w'Imana kandi Imana ibazamure cyane. Mubarikiwe sana. Gospel batambuke bakomerezeho.
Yanikorere
It is a